Ka Office of Commissioner of Excise kala ay kejubab ya ka RTI ke bau ba sambor lang dingdo ulapan halor kejing IT sya ka wei ka company ka banabar banlum ya ka khajna haba keren berkinong to khobor wei ni ketrai dukan wine store uba sambor lang dingdo ulai itu ba ketanat excise kala ay jubab halor ka RTI ke bau ulapan ulai itu ro ba sarkar kala IT sya ka wei ka company ka banabar banlum ya ka khajna kani ka company ka banabar ka ba sarkar ka IT latip kerteng kum ka C-Tech Info System Private Limited kabadai na Hyderabad bat kani ka company kan pej bat kmi bat kan chimti bat lum ya ka khajna ha ka jaka jong katanat excise ba dingdo olai turu ba ki try dukan kin haban siu 100% ja kani ka company ha ka ba ha ka sistem dak spa klur ka pisa kan satu cebar ka jela une orang ba olai jengmut ek sarkar ba ha ka jaka ban IT ja kani ka company ka banabar bat ban lum ya ka khajna kan bhasibun bak sarkar kan thau da ka committee bakan kli do officer bat lengba kani ka khajna sarkar kala ban siu ya ka tulop juki nong trai sarkar bat jong ki nong hikai ki bami samadan ban dawa ya ka hok ka jongki si benaning swahi da buan ni ka jo yi ya kani ka RTI bagi kani ka introduction jong ni ka new excise rule to ka IEMS integrated excise management system mo introduce excise kani ka government of Meghalaya ti nananap yo RTI findings menen takada ko mga kular PCI kinong tokot kubori kari kamrang jungay mga pensya ti dipilmaw to ka press briefing ko mga ashi kanang swa kidan atli ki iba iwat ka banikong swa ko mga sutro ba ka government kan along ko maka outsource no sa kawin ki companies ki manabar panlum manira lum ki khajna ka day ang sila jungi dingba ka NFL industry dingba ka business ko bingit nekni wine shops ki body warehouse ba kabaar kapur ni kejingkeli kabaar kami ba katno ki pembiang ya kan company ko na ba patla kata ko ba ki pembiang ki an government ne ki shinno ningi ki batray ni kam te lingba kan ni press briefing ya ada pau kata ki asli ki dengan niat pada serili te supu ba lingba ka jing manra government ya kan ka policy mai ka excise department ng state ni ka sa compromise nomor ba pihak konstitusi kaju ka kami bakatray ka excise department mentahi kaju ka kami piru kitray ti bakani company kabawan tray ni kam ko pumunta ba government kala IT ya ka kerteng ni company kini ka C-Tech Info System Private Limited Banapo Hyderabad ti kuma konstitusi menta barakhat kam ki badai po excise department kan sa monitor kan sa kamino ni ka company ko na ba hakabay ba kani jinglok khajna baka excise department ti pihak konsultro ada ubriu ko na ba wanrung no ako marasidja jungi tumod ka element of secrecy kan mutasyok pasti jungi mod kay ka bangilong khajna hakabay nakaliya ka excise department ya ka jala Meghalaya ka jungi mod menta kamdan syok jungi gatip kala di bri ko manabati ti bat hatubus ni limba kani ka RTI ni sutro ba 100% ba bang nakatuka 4% ka ba kamang sarkar mata ini betray kani ka business 100% nanta pila ano kani ka private company man Hyderabad di danapi kahin 100% ya kani ka legal industry ya ka Meghalaya baru away 100% hi kala kot sa spa crore ha ka sistem ti ka jusmo junga ada 100% ngin chili ano yung brio banabar timot kata ka di spa kurun ka ba di bandan jela jungi kala eventually kala aya nyo sa barke ti katay ka ba masno ba ada kapoy lupot bingi haban ani 100% ti banya ka bangi ay ni company banabar ti kamla pa bingi rap itu gi nong tre sarkar kinong hikay school kinong hikay pre sarkar gi ba syong sakhan man kupor te po maran mati banyo plot ti lada kimut ban tap ya kata ka bikin streamline na bikin block kita ki loopholes jong ni ka ilika industry ru jong ni ka business kya ning ini tre tadak sarkar din nakala akhat ini takatray ni ru ngimran ta daong ire yam lada ka dei ni bin hapirap kita ki brio ki bala IT mat bat mensim mo kum kitu kinong hikay gi shot ngan kinong tre kibun di department kumanga GE naga tanat buka ko kaya judan di basu syong kan menuju pula tidak ada kani ka 100% kabayaan menta sabar uyo nong tau brio buan napo Hyderabad
Lada kani kesan pesan kani aspek jungi natrai ngala ban pembet pembiang lebih lagi bro. Sakaway itu ka RTI findings ke bang apa ke point number 6 ke ba ngi bu jempili bah tu nakaliang ka government ka khan ni mi bar ka stakeholders ba ki bateri ki kam ka khan lang ni ma di merjingot te ko mangi kani ka RTI reply ki ba kam kam ram khan ini ndai ka kung jin stu ni ndai shoot nang way ya sarkar jila ngi dei ki government approved license retailers and bonded warehouse owners ki ba samyang bun bah sa apply rong jong sarkar jila wat ni snow ba kumikini ki ba himut ban shem kadi ka hak jong ni hakan tep pi ban khatlang ini tikatahi tibat hakni ka RTI ga bangi wa masuk tu ba saus na menswahi ka sarkar kala onra itu ka central bonded warehouse nei da ka juri ka jing tumu ban khmi ya ta ka pemia imar ki mata Timentara ada dan saus na manswa bidang penmi ya kini ka central bonded warehouse ban khmi ita ki ngatrai ka sarkar ka ban kam tante ban eksperimen nu kini kan ni apsha kan punya shay kita nomor ngir nisa ko te nomor ban su minus 1% na profit margin ka jongni bang hakdak ngir ba shen ji deh dikatai Bro cakap kan ini 20% bagi new anak ni kam ko bagi train nei timentara tu ka RTI bang awak mengapi ini kila mention naka apa persen kila ano setengah kasan persen mungkin suatu apa kini kasan persen bagi shim lagi di penbiang yang ketua sistem private limited dah kelasuan apa cerita kan tidak ada pihak handy ya ka business bagi trade baru we jalan marka ni kamdai tang ya ka we district kadai ka state baru ka we di 1% jong ka volume of business bagi trade baru ka we jalan kakak di spak crore teh mentari spak crore kan drain kai revenue jumpa state kan lek suni settle info system private limited banapo Hyderabad long kabu jingi ni ka jela ka barit ka bawa teng wat ban siu hak ka tulop jung kinong tre sarkar usin kumang yang mene babun ba mi ban sisakhan ne manta ban ya yo ni ka bah ya ta hak ka jungki Tiga kenaan yang pada yang ini bukan ka ikam aja mi pilih bagi surat kini santos pi long lada ka dunai jung nong kabu jingi ai ki betre ka tengah personally lebih itu mah kemudian do pernalism kan ka RTI application ngong ila nak slash no kan ka 5% profit margin yang ai mling ni bun business tu sini ni we ki nong tre ki bang penmi nong tu ni icon lang no tu te kum ngai na dia pe ki nong tre ki bang penmi nak tu ka ki bang pensyong no nong tu na po bukan nei na po sam kamti na tu nga penrung no tu pom iwe tu parking iwe parking lot iwe te mentah bedai itu ki beri ki baju mai tang kan ni kami kita ka bujuk ya itu kan hiwe ba contribute ya ka tax dan ni ka khajna sak sarkar celah tu pi yo ti orang ni ka tahu di dan ni konsultan kan ki ajmu ya sarkar ni hakon fikili tang jikili dia stang magi bara menjba ma tamba long ta kan long pile ki pi apa snapshot ini ki traditional kan nomor ya kan ni ka kamle kan itu pi nakaliang ka session lu kila khat ini ka meeting tikir kila dapai daga jingtho kamdai ke ba ki klepat snow shu sarkar jela kila dapai daga jingtho kila da kerpat hi pada pilih ke isu bah da konsat lang teh ya ki badan hakani ka business kan sementara alhamdulillah ka sekretariat kamdan skor shu teh ini try jela ki betray ni kam along makala shu sam na be kita di consultancy moh di buan namba teng dong shu kuno lah nabi keno shu inu iken kadi katahi kejip ka jingfo jing mi jong sarkar pd itu saus ni menjadi poet one house bandar step ke tapi bakani kam biang kam bet lain pi mensua porga sarkar ka permi ya to central bonded warehouse kajing prismo tu sarkar ngi kan long bada kajing mi jong ni central bonded warehouse maka revenue jong ka jela ka khajna bakandum ka jela kanum dunang syuk deh makan dunang syuk leakage of revenue tementah banang saus na mensua bidang permi ta kasih bonded warehouse pidi man sania soai kata kan mentah ki introduce kan sistem ni nimla pun sutu te berkatai ke we ngan ban ni ke busupang mat dia kalong ba kuma pidi yang ni kani ka sistem info system private limited hang ni ki pini beriu bar pesen ni kani ka ya kani ka firm ni kani ka company ka base na po Hyderabad kuma beriu bar pesen ni kani ka firm ni di new MP Zinganiya kan ki ay kini ka official address ni Shillong kini ka care of Eldorado Building Jail Road Shillong kidi kita lang di brief banang ni
तो कुमंगी kelami gini siapa ni kelami tu tahu bahar jala yo ini company tu pina matlada ko yo khasi le tra jala ne kam tu kala den kan den beri berko ne takin ketahui ke sebelum ada kum gani ke kam ada uyo hi try jala la jong am atrai kin bun na ki ban mi sabar ki ban persa long menta di ki yo pede ki bar jala long ngam ki yo nya jai ka kam te ngamong manga persa iki ha jingi try business ki dan kam tamalong kai ke bangi di bandan ni halor di bandan bet mingi halor ke long ngam ba haji ngi tri kami dan kami bar jelang dan kami ki jat ngi tambah ba khadu ya balong try bet mingi pada teh pada tak kai ka function jong ni ka company mana bare fi menta ko kin kali kita menta ne menta ki ong ba baik poin nombor 3 ngau makli kata hadu kanu kila kena ba kanum ya bakala kata revenue jong state deh. It is anticipated that the system will monitor the movement of liquor across the supply chain effectively. Teknik kejo ini ka statement ni, ki am sure pergi play kani, por biki introduce ni ka sanal bonnet warehouse. Kani kejo ik phang. Along mentai kini RC ni kejo, kasulong ba katu ba mensua ka rum bar sispa ka rum direct sa ka pelayaran ng sarkar nila. Kasulong tambah kani ka sistem ko mentak sa compromise no 100%. 100% ang mga pisa isi ni dapat kanya kas. Jelas kami galia bro kami 100% kan koi beli spa kron revenue makan salet kita. Atau apa dalam kan kom undermine excise department. Pi kumaong aman ni daga jing manra juga ni am temut ka excise department ni ka asa compromise ni bah excise department ni ngadal pagi sahab ki balong very well capable ben training kam. Tementa pi kintang swan kini ka sutu yadien kalau ba kam kitri ki sahab ki jongi kitri ki ni te long no ka ada no arti kan ke excise department ka ada no officially ke excise department ba di jong sarkar jela berkan ni ke system system private limited ke Kai ka senjam pinang ni sakman. kamram jonga ba training kam kumang tu sin dengan kam banyo supaya ka clarity ya ka jipun sa nang magno nang banya ka kam sakmat te hadin mangtip ya kani ba kasadan of 5% ka jing sya dedak profit margin jingi te ngate armut kinong train po dukan na jong ngala penduduk no temakan penduduk kami ki yue ni ki ngatap no po perpam yue ngatap no tu po parking lot bingi sedang mentah ya te ki yue tengam te padu kano Te pin bu jing thon em sarkar ban pan jing sai. pi kani kam dei shu ko ba kam ko beret kani ka de kam ko kya ba kani ngaso thu ka dan ni ka jing ye kendut lang da ka jingwan jonga kani ka press conference kita kibun gitu ki tenak jaka sarkar jelah ki bagi notri bapri ki miot tulok masno di ki kwa ban emer jimbot span kani ne ngalong feel free ngalong ready ban ya discuss lang kini jadi kwa option contact number jonga ban ai pi ni contact number jonga di 97748 kenda nyu sopra iwe lai pra ndriu berkani dan kam apa ni merjimut berkai stakeholders tentang ki try jela ni kinong tray jom kita nak sarkar jela apa per ki bang jiyo tulok ki bang kapor ki bang i ya ban isyong sakhan bet banyo ka hak joki nasmo bala dagani 100% kadang asyu tau beriu ban Hyderabad berpesan new singganya group of industries ada kata 100% ni pendrung no akawe na ki let's say ni form no ikenja financial committee mah bagi dan ki financial experts timut kani kata ka spa crore kepada ban net sabari dan kani nak yok pen kami ban situlok ni menteri sarkar kata To kumuri simate hatu pin bu na jing. ada ka baburom ya ka session ya jonggan ka wine bilas session ki beli la pa ta ka jingtho nakapor skopor te hadir ta ya bigi bak sarkar kaya bismat kimta kadang ka court case bikiya ting sutu nakalian jengki bikin tit jingkhang bang sa sarkar jela ka abu jingien mar dalam subjudice to case dalam court case te why bingin ang syakmat ada file RTI ngin ayo personally from my own personal capacity ngar madan ning ko sa government berlang bala persengit syai ni but lada pi dan kami tak 100% dai go function ningi compare with function ningi tak 100% tambah ka di bandrong baik apa jelas kam dai ber mi sebar jong jelas kata 100% ko pi kwa bandidak nak profit margin ni form dai kenja a good financial committee kan ban idea ban mitigate ya ka iktiki salaries iktiki various government departments bakal 4 yo kata yang so ban biang tam.